Hi guys, hello everyone. Welcome back to my channel Mix Manai Journey. I hope everybody is doing good. So guys, after a long time I took a break. So in this video suddenly we made a plan of going to our home Bisanat, and it was a beautiful evening, and the next morning we went to the riverside, that is Borgang River. And guys, as you can see, there are beautiful clouds and it's a bit drizzling also, and there are cans flower. In our local language we call as hakri. So there are lots of hakri flowers in this season. देखो इतना beautiful है ना दोस्तों. तो अगर ये ड्रोन शॉट चलेगा तो बहुत और भी सुंदर होगा. देखो सब पूरा white, it's like a feather. देखिए दोस्तों, so beautiful hakri or tubong plants. We went with Achilles' cousin for a walk, as you can see, Neng Samili, and also my sister Rupa. She is also coming to our village for the first time. No, it will be a second time. She came during our marriage, and this is the second time. So guys, enjoy the vlogs with us. और गाइस, हम लोग नेक्स्ट डे कुछ वेजिटेबल्स कलेक्ट किया था, जैसे कि कोकोनट और टारो प्लांट्स, सो दैट वी कैन ब्रिंग इन लखीमपुर. Kasi ilin kaan la lakhay. Ha? Ilin kaan la. Kadu kami है? Potol lo. Oh, potol है. Potol. 30 kg. Ilin kaan la kejar pa? Ha? Ilin kaan la kejar. Ini ya, hasil bulan dulu. Tapi ini sapi dalam saya. Pila dak lo do ke ha? Han buti. Han buti. Actually ke Lukhimpur ke dam pudi di guys, ni tum ke yo adventure pijir biri arlo kunna dong ne hampur kiri dami ho hampur. lo close up lo. Oh, close up lo de. Oh, oi don ga thebi hoi hai buko. Lahai ke? Lake puna tu ke yo? Kludet to. Si. The tantu de. Ek mil gaya. और kini mana hidup kok? Chi. Trong lo lắm ta. Sudah deh. Guys, ni tum hem nang le et lo hem atumi ani kang sampai le hadi nang ke le pini bangke class jun tu et zat et an lo la pen don mar le tum non bang hadi isi hadi en neng fan isi surprise ki piji pu athima neng Samili bang non la computer class rut lo plate ni tum nang do don de lo alang 1 year lo dak ni tum nang e do lo pen actually ha phili hot pen na cherap don la se ni tum pine esan ki piji phela se la nang lang don ikdon ko pisi piji ma la se isi surprise hadi alang han ta than thelang pu hong na tu ni tum nang vlogging la pen da he mar lo dam na ani han pine surprise pe dam na de ne ke vlogging de ha ni tum ja ho hem pen roi bap ke wan roi bap ta ni tum acho le pop ke chobo pula non ke yo
Yes. La ru phakile babangke. Hampur lo hala bangke. Ne. Hamper. Hamper kare ruibab. Ruibab itu ini tuh jo birik nempol hai de atla. Yes, color talang me pikan. Yes. Oh, nempo tuke. It's a must and necessary. Si seme ni tu kila riba pen kicho ke ekdom do vek nang po thor noi thor thina. Ye. Jo anu ta ke chuluang. Very nice. Okay. Itu kalau sama. Ni tum roi ba pe cho de ma. Na cho no lang de. Nang ke. Suha pe cho no lang nang ke de. Moja hang cho de no. Guys, Crappie vlog आ रहा है. बना रहा है. तुम्हारे लिए कुछ है कुछ लाया है जो चली पितौने अन्नी ये what is this red meat wrap lo là cái neng nang phan lo and on mane farewell gift ason la hedi la bang birthday gift not advance and everything lo ache happy birthday do joy ta lage birthday puchini ne anta ni tu ngam ru bab che ad lo opa ni tum hang are manang ho ba ani birthday ta ha ani birthday lo happy birthday to you ayah happy birthday to you इन तीन को क्या अच्छी काम करो और अच्छी गिफ्ट भी मिलेगा सरप्राइज so non na ke non unboxing lo jo nang paknai Mi 12 जो कैमरा तक के थम ने 6GB RAM iPhone kini Musuh ओ बाने ने तो एकदम जिलिक मिलिक के लांग मिल हैप्पी बर्थडे बुनाय हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू नेंग Samili हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा सोनो दे बर्थडे केक थानी चालियो नो Happy birthday to you ta rupa pen actually han chichit pin noi pokala chắc là anh kệ ta nhà này pin đi bùm mà